دو مراسم گرسایی ین لباشر کوبانیش بون فرماندار زیاد حلب و هفرین وی ادی هاتول درخستن ایروژی کنه سرساقیه لباشر کوبانی هاتیه و گرتن به که خلکن باشر کوبانی و در دوراوی بر خودن کنه سرساقیه لویده که جبونا که اتمسفر هی نامه گوجوی در تکون کسات گوته ده حاضر بونه ام ناس بکنن ها میبره خوب دن جمع چگانه خو محمد مصطفى القلمه حاضره محمد دمت خوش به شخوانه ها تجي لبن كوني سرساغيه كسايتي قوتي ده حاضر ام تخوازن ناس بكن هروا بيامن سركي نگوشبونا كي فرماندار زياد حلب و هفرين وي در دكابن چنا كرم بك بلا راس دم باش جبوتا جبو حمو تماشا حمو كنت اجنا بحث كرش خاده كو 100,000 جگلی کوبانی وگلی عفنی کو هرها کو تبلیغون جهره مدنی باکور جلاتی سوری جهادون کو به مراسمی که هیبت شهید برخدانیا شهر مصدر اورکرین بود نابانداجی فرماندار شهید زیاد حلب بود ایروجی شقا جعل گلی کوبانی وگلی عفنی کلور دنیا خدی ل گونه سرساقی شهیدان درد کود چوا کو مدید پیشوازی کی هیبت جو فرماندار زیاد حلب هات چکرن چاک و مراسم شهیدان برخدانیا شیخ مسعود اشرفی با وی کی به هیبتی و به 100,000 کس بداره آمده و ایروجی لوی داره دبن کون سرساقی شهیدان لوی داره گل کومبیا و ارکا خوایا خود در کتنا ل شهیدان بیک دینه و لوی داره گلک مساجی در کتن خاطر انها دوی کلیدات کرن و بالتک شاندر لسر برخدانه گوهاتی کرم کمپلای گل دجی ش ماسوت و گل کرب تایبت هاتیا چکرن یعنی دوی داره دا مساج هنه کو تمام کرن خطا کو با حوالان دست بکربو گلوی داره او جارک دن افسوس میدبه کوه خودی ل فداکارتی و قهرمانتی کوه لهکار د شیخ مسعود پیکانی به خودی لوی که در که جارک دن بردوام بکنه آنها خواستم بهتر مساجه که برای پارلمان جوکوبانی گونال کلاک ما برز احمد خوجا گلم آمده امی بهتر لیرناوی دوی واریدا بپرسن اول احمد ام خیراتنا و دکن نها کشخواهم لکون سرساقی شهیدان برخدانیا شیخ مسعود اشرفیه یعنی یه ریشه که وبانه بیک هات مدید کو چاوا به هجمار مزنیه تانگان به هزاران جهتان یعنی و شروانی نین هزاولهی هندرین کو شیخ مسعود یعنی هجماری که بچک بله تا ویجی دکاربون در باس ببانم یعنی دمی که درج خواستم کو کانو با اینه که در باس ببین برخدانه که به هم پال هم بری وان کومین چتا هات چکرن ام خواستن حلوستا و نیرینا و دوی واریدا بگرن هنج بو شهید برخدانی شیخ مسعود دخوازن چه بیجنج بو کسی که دوی داره دا بریندار بون لبرخدان تاوی اوقاس روشن زحمت لوی داره بله نا ام وکیلیه ده تازیا اول شهیدانه یعنی شش اول شهید جبوا فيجي ده كسيته اول الشهيد فرماندار زياد حلبي ام حمو شهيدين برخدانيه شيخ مسعود ام بيرتينن وروا حواله الشهيد كنا ام تعزيوان دانه راسي يعني برخدانيه لحر طاخن كردان ايكل حلبه يعني شش روجان لورکی برنگی کی پر قهرمانی پر لهنگی دستان کل ودر که یعنی هات نفساندن شش روجان دا و یا تشتکی دیروکی یعنی تشتکی نه نورمال جی یعنی ابناس لکن شیخ مسعود خلق کل ودر که جی ها گرتبو ده سالا پار یعنی یکی نیسان دا کفتنک هبو لقور وير كفتنجي تهيزن إهانة لشكري يعني قصده لو دريت نبون كسن كل ويدري مال خلق سيفيل وهذا هندري جبوي بارستنوان جبو آرامیوان لو در کما و مجلس حرب و تاخان يعني ايكو او بريفا دبرن شغن جوان تشتكت نبو
ده في آلی دا جنی خلکی ورکی چاوا که لودر که خلکی باکور و جلات سوریه به سر سیستم یعنی ریوبریا خو سر چاوا کو بريفا دبه عین الورکی جی افیابو لهمانی دجمنن هوف دجمنه اكو دجي بروجا ديمقراطي دجي بروجا خسر جبو فيجي يعني هدف ذكرن اف حطوا طاخانه وكي دجي يعني قف خارني وان روجانا هم لهمبر و حرطخانه هم جي لهمبر يعني سيستما كل باكور وجلات سوريا ده في آلي داجي برجي لهمبر حميم بيك هاتين اكو وكيدن سوريا دا يعني جان دكن پشتی اف حکومتا و گوهز ده حشتی ماه دانزان ده 2024 ده هات سر دستلاتداری مدی یعنی او کسین ای بر آوه یعنی هدف گردن کم کجیل ورکی پیگالین لسویدا پیگالین و دوجی جاره کرد یعنی کرن آرمان شخورا تشتی ایک غاص یعنی در کدا وک عربی بچن یعنی خاص لآن ضعیف گوتن شیخ مقصود و اشرفیه جبر ورکی تهزن ایهانا لشکری تننه کسین سیویلن واناجی او لغور يعني ما فهم روفان هو اني ما فهم روفان لغور نافنتوي يعني فاتشتانا حمي تشتاني بمبيكرن واساس يعني يكي نيسان ركفتنا كهات شيكرين يعني هبوجي او يا تكبرن يعني مدين بطنجي خوا بتوبي خوا بفوزين خوا بدا حزارا او كسن هانا هوف ايكو ايرشي حدو طاخان كرن ام ناس لكن جو كيدرين يعني او فرقين كو جهاتي يعني فرقي شيستو دديان حفتي ودديان حفتي وشاش حيشتي ودد فانا او كسن ايكو بسر سلطان مراد وسر سليمان شاه ونور الدين زنكي يعني سر فاكسان بول فاكسان جيتين ناس كرين يعني دستي وان دخونه دا السرية كاني دا مدين جريسبي دا مدين دا عفرين دا مدين و كسين ايكو نافبري أذربيجان وليبيا دچون دهاتن يعني اذن مرتزقة اذن كسين هانا هوف فكسانا يعني آنين صرف حتى خانا افتاخن اي بتشوك بذي هاوي هاتن ليه تشتكي وير كده هبو يعني ده شيء مقصود دا جي إرادة قليوه دركي يعني ايكو بالصالانة جي يعني پشتی 2012 یعنی 13 سال دوار كده برخوادن لهم بروا کومن هانا چته برج يعني اكو اساسي وانا هيرو جينا حكومتا بگوهز جه يعني جبهه النصر قالك برخواداني دوار كده كرن لهم بر چمبرا سيستم بعث هذا سالادار دندري سوري دا دفا سالاناني برخوادان تسليم نبون يعني بورنا وقت ما جي دقائق مايا از تخازم طيبات به شتاب برسم يعني بكرتاسي دبي چاوا خدي لوي برخدانه گوهاتيا کرن خدي لوار درکتن و دوی خط دا به بردام کرني نه امکان و برنگك يعني كرتاي بيجن يعني شهادتا حوالي زياد حلبي نما و نما كي ديروكي يعني او دبي تاني تشتك بيجامه او جيشيه تاني خياره برخداني البيشي ما هي يعني هيرو دم وقت كم دبيجن شيخ مقصود واشرفيه نم معناه قوا كدوزا جاليكور يعني يوم مشروع اهانا ديمقراطيه غير كده تكتشو طيبه تم تاريخ كردان دام زان يعني جعبد الله نهري بقرا ولا بدرخانيان بقرا 25 جان دا بقرا سو حفتان سو حيشتان بقرا دمهاباد دا بقرا حفتي 5 جان دا بقرا د حلبچه دا بقرا د انفالان دا بقرا ام جاركدن دبيجن اف برياري واف نامايك وهفالي زياد يعني دايه دبيجي وقال كرد بمينيا وقال كرد سركيشا بروجا اكو هيرو امرو فاهي بروجا انا ديمقراطي او بمينيا جبو في هاوجي حتى نداوي امجي يعني وقال كرد حتى نداوجي اما في دستقبكن ام اصرارا ده او نامايك وهفالي زياد يعني ودايمه او تاني بوس يعني بس جبوما جبو ويجي ام دوي باوريدنا امي تكوشين بكن لسر او بروجاكو ام دبيجين بروجا مروفاهيه وديمقراطيه وجبو ما في قال خا حطاني دويه امي تكوشين بكن ام دوي باوريدنا جي حمو كاسين ايكو دفا بيلاناندا حمو كاسين كو دسي خد بقريجيدا حمو كاسين ايكو دسي خد خونا قال مداجي وي او ناب بمكفن ايكو بسر بكفجي وي امبن قال كرد بروجا ديمقراطيه گلک سپاس کنم ولی احمد گوته الوست به ما و تماشاگران رو پرورش سپاس بوج بله آراز با کما بحث کرد نها برنامه یا کنه سرساقی بردوام که افج یک مساج
گل کوبانی. بله محمد مصطفی گلکی سپاس بو نکته سپاس بو میوانته شی گو بجداری برنامه ما بو آوه کی زندیش باشار کوبانی البن کنه سرساخی فرماندار زیاد حلب و هفرین وی